Kita mau masuk parkirnya di mana, guys? Kita parkir sini. Cocok biar anjay rame. Asku dulu. Foto. Langsung dipoto, Cok. Ngeri. This motive got me feeling all proud. Like a lane wine at party, this is the hardest, like more proud. I'm tryna get lit to a hit like this is girl. If you think this stinks, then it must be you, like shower. God, I know it's more than hot. This motive got me feeling all proud. Like a lane wine at party, this is the hardest, like more proud. I'm tryna get lit to a Weh, merapat ke sana, weh. Ada perbandingan, guys. Masuk. Iya, memang panas. Ya, merapat. Weh, itu yang di stek sana. Mau balap. Balap karung dari sini sampai Cirebon. Tengok. Ada. Beli apa, Cok? Beli apa? Apa? Beli itu saya. Beli apa? Beli minuman. Satu, dua, tiga, empat, satu lagi mana? Kalau ini Ikut, kenapa ikut? Kalau ini lampu merahnya, Mbak. Siap semua. Jadi kaitan ya. Balik ini. Balik dong. Habis lari dari sini, nanti ke sini baru ke sana finish. Biar langsung sekali tahu. Bagaimana? Makanya lupa tidur. Oke, kita itu ya. Satu, tiga. Masih tidak, satu lagi akar.
dari kita sampai mau tahu lah. Itu ada base kira. Mana? Oke. This motive got me feeling all proud. Like a lane wine at party, this is the hardest, like more proud. I'm tryna get lit to a hit like this is girl. If you feel this stinks, then it must be you, like shower. God, I know it's more than hot. This motive got me feeling all proud. Like a lane wine at party, this is the hardest, like more proud. I'm tryna get lit to A few inches later. Guys, jadi kita sudah mau cabut. Kita sudah mau berakhir. Ayo. Guys, masih rame guys. Hai guys, teman-teman, jangan lupa terus support ya channel saya Givari Street Vlog, dan juga khususnya tim yang mengadakan Red Cup Makassar khususnya. Jangan lupa terus support ya guys. Jangan lupa support guys. Sukses untuk 63 tim di Makassar. Semoga tahun depan lebih ramai lagi guys. Dan juga untuk bertahan tim sudah kencang. Sukses selalu. Terima kasih sudah mau menjadi dorongan kita yang berada di Makassar. Oke, sukses terus. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya.